Nguhaye ikaze, nitwa Nuello Okoye. Iyi ni Nuello Okoye Space. Nitegeko nyuma yuko ritowe ibihugu bimwe na bimwe byo ku mugabane w'Uburayi byatangiye kugenda bishyiraho critique. Aha wakwibaza uti niki bari gukritika? Igihugu cya Israel kuri ubu binyuze mu nteko nshingamategeko yacyo cyamaze kwemeza itegeko rishyiraho igihano cy'urupfu ku bantu bahamwe n'ibyaha byo kugaba ibitero by'iterabwoba. Ni itegeko ritowe nyuma y'isuzumwa ryaryo ku nshuro ya gatatu, rikaba ryatowe ku majwi 62, ndetse kandi mu batoye iri tegeko barishyigikiye hakaba harimo na minisitiri w'intebe w'iki gihugu cya Israel, akaba ari Benjamin Netanyahu, nawe akaba yatoye arishyigikira. Ni itegeko nyuma yuko ritowe ibihugu bimwe na bimwe byo ku mugabane w'Uburayi byatangiye kugenda bishyiraho critique. Impamvu bimwe muri ibi bihugu biri gukritika iri tegeko cyangwa bafite ibyo barinengaho, dore ko banavuga ko muri iri tegeko niritangira kubahirizwa hazaba harimo uguhonyora demokrasi no kuyangiza, ngo kubera ko muri iri tegeko bivugwa ko umuntu uzajya uhanishwa ikigihano cy'urupfu ari umuntu wagabye ibitero by'iterabwoba akica abantu, ariko banasuzuma impamvu muzi yamuteye gukora ibyo byaha bagasanga ari umuntu utifuza ko Isirayeli yabaho. Mu yandi magambo, umuntu wifuza ko Isirayeli yarimburwa burundu ku ikarita y'isi. Aha bavugaga ko ku Bayahudi b'Abanya-Isirayeli bigoye ko iki gihano bazagihabwa niba baba bakoze ibyaha bikwiye kugihanishwa, kuko bigoye kubona Umuyahudi w'Umunya-Isirayeli wifuza ko Isirayeli itabaho cyangwa se yakurwa ku ikarita burundu. Aha niho bahera bavuga ko ari itegeko rizabogama, ritazatanga ubutabera uko bukwiye. Ibi ni ibihugu byo mu Burayi bimwe na bimwe byatangiye kugaragaza ibyiyumvo n'ibitekerezo byabyo kuri iri tegeko. Iri tegeko rikaba rero ritowe hari Abanyapalestine bari mu maboko y'ubutabera bwa Isirayeli bagiye baburanishwa mu nkiko za gisirikare. Aha bakaba baragiye bashinjwa ibyaha byo kugaba ibitero by'iterabwoba ndetse bigahitana ubuzima bw'abantu. Iri tegeko rero nyuma yo gutorwa bivugwa ko abahamijwe ibi byaha bashobora guhita bamanikwa mu minsi 90, ishobora gusubikwa ikagezwa ku minsi 140, ariko n'ubundi bikarangira bahanishijwe icyo gihano cy'urupfu. Amakuru rero y'itorwa ry'iri tegeko yasakaye ashyizwe ahagaragara na minisitiri w'umutekano w'igihugu muri Israel witwa Itamar Ben, niwe wabicishije ku rukuta rwe rwa X, abyandika mu magambo y'icyongereza agira ati "We made history, we promised, we delivered." Ati twakoze amateka, twarabasezeranyije ndetse turabisohoje ibyo twabasezeranije. Abenshi mu bagiye bagirwaho ingaruka n'ibitero by'iterabwoba bagaragaje ko bishimiye cyane ifatwa ry'uyu mwanzuro wo gutora iri tegeko, aho berekana ko bagiye kubona ubutabera. Umwe mu batangabuhamya bagizweho ingaruka n'ibi bitero, uwaburiye umugabo we muri ibi bitero, yatangaje ko noneho hagiye kuboneka ubutabera bwimbitse, cyane ko bamwe mu bakoraga ibi byaha bafungwaga igihe gito nyuma bakarekurwa bakanongera kugaruka bagakora ibyaha. Yatanze urugero ku wamwiciye umugabo ko yafunzwe akarekurwa nyuma akaza kugaruka agakora ibyaha mu bitero bikomeye cyane mu mateka ya Isirayeli byiswe the 7th October 2023 attacks. Ibi ni ibitero Isirayeli yibuka cyane mu mateka yayo. Ni ibitero byabaye kuri ya tariki ya 7 z'ukwezi kwa 10 2023. Ibitero byatangiye mu gitondo cya kare, ibihumbi by'ibisasu byoherezwa ku butaka bwa Isirayeli. Amatsinda y'imitwe yitwaje intwaro yambuka umupaka wa Isirayeli barayivogera baciye ku butaka, mu mazi no mu kirere. Hanyuma batatse imijyi minini, bataka ibirindiro bya gisirikare. Abaturage b'abasivile bageze ku 200 barishwe, naho abagera kuri 250 batwarwa nk'imfungwa z'intambara. Aba bakoze ibi yari amatsinda manini yihuje arimo Hamas ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro yari iturutse muri Gaza igaba iki gitero ku gice cya Isirayeli y'amajyepfo. Tugarutse gato ku bijyanye n'iri tegeko cyangwa se iki gihano cy'urupfu,
mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda 1948 kugeza mu gihumbi kimwe magana cyenda 1954 Isirayeli iki gihano yaragikoreshaga, ikagikoresha kuba Bagaba hamwe n'ibyaha birimo ubwicanyi, ubugambanyi bwo kugambanira igihugu, guhamwa ibyaha by'uko uri maneko unekera igihugu cy'abanzi, ndetse n'ibyaha by'intambara ku basirikare, kongeraho n'ibindi byaha bikomeye bishobora kubangamira ubusugire bw'igihugu. Ibi ni bimwe mu byaha icyo gihe byahanishwaga igihano cy'urupfu. Hanyuma bigeze mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1954 igihugu cya Isirayeli cyaje gukuraho igihano cy'urupfu ku byaha bisanzwe, by'umwihariko ibyaha bikorwa n'abasivile. Igihano cy'urupfu bwa nyuma cyaherukaga gutangwa mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1962 nabwo gihawe umuntu kuko ashinjwaga ibyaha bidasanzwe. Ni uwitwa Adolf Eichmann. Uyu yaje guhabwa igihano cy'urupfu, yicwa amanitswe nyuma yo kumuhamya ibyaha bya jenoside, ibyaha byakorewe inyokomuntu mu gihe cya jenoside ya Holocaust. Ni jenoside yakorewe abayahudi ikozwe n'abadage b'abanazi. Uyu mugabo uvuyeho tuvuze ko ari we wa nyuma wahawe iki gihano, ariko mu mategeko, mu mpapuro cyagumyeho. Tumwise uwa nyuma kuko nyuma ye nta wundi wongeye guhabwa iki gihano, nubwo mu mpapuro igihano cyagumyemo. Nyuma y'uriya mugabo Eichmann tubabwiye wishwe ari uwa nyuma mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1962 akicwa byemewe n'amategeko ku mwanzuro wafashwe n'urukiko. Nababwiye ko nyuma yaho byabaye nkaho itegeko ryo guhanisha igihano cy'urupfu ryagumye mu mpapuro ntiryashyirwa mu bikorwa, kuko n'abandi bagiye bakatirwa igihano cy'urupfu byarangiraga urukiko rwisubiye ku myanzuro yarwo. Aha urugero ni nk'uwitwa John Demjanjak, nawe yari umwe mu bakatiwe igihano cy'urupfu. Yashinjwaga kuba mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yari umurinzi kuri Treblinka Extermination Camp. Iyi yari inkambi y'abanazi bakoreragamo ubwicanyi bica abayahudi. Bamushinjaga ko iki gihe yahakoze ari umurinzi wiyitaga Ivan the Terrible, ariko biza kurangira urukiko rwanzuye ko hari undi muntu ushobora kuba yaritwaga iri zina aho kuba uyu John Demjanjak. Birangira urukiko rwisubiye ku mwanzuro w'igihano cy'urupfu rwari rwamukatiye. Kuri ubu rero muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026 inteko nshingamategeko y'igihugu cya Isirayeli ikaba yongeye gushimangira igihano cy'urupfu ibinyujije mu itegeko mu buryo bwemewe n'amategeko, mu rwego rwo guhashya nabo abayibangamira, abatayifuriza neza, abifuza ko Isirayeli yava ku ikarita y'isi, nk'uko bamwe mu bayobozi bayo bakuru bakomeje kugenda babitangaza ko bafite abanzi benshi, ndetse benshi bifuza ko Isirayeli yava ku ikarita. Reka ngushimire cyane we twabanye muri iki kiganiro. Yewe nitwa Nuello Okoye. Iyi ni Nuello Okoye Space. Kora subscribe, like, share, ntibagirwe no gukora comment kugira ngo tubashe kubona ibitekerezo byanyu bijye bidufasha kubakorera ibiganiro bibanyuze. Naho mu biganiro bitaha, Imana ibarinde.